Pia, ode share me na kwoto na me she empani se omo aberewa wonsum no sanso na se menkensu eni di ma asase a nka wo mu ni mu asese oni ni nkomo mamra kwanche se gusu e de ma na ene de bibi foforo kra aberere ma ya sembisa a ewo edane mu ye wo ejare kro ho ye wo kasakoa ye wo senchene e kasa ni nyina die be ne se afri ne kro no ye be bia e de kasa na asembisa ba ko beba ni ahwe de obedi kan atimi di anu yie no aba ne asembisa e de ba ene se se akani kasakwa no kase ni mo rebu anu akansi ani ana kyerese ye kasa obi mo rebu na okansi ani ana obi mo rebu anu akansi ani kasakwa be se hu se e kyerese ye Facebook fan page ni teacher Kofi o call na betimi de wonyi anu no ato no abedi kan de aba no ye wo asem de bia be kan de a kyere wo na ene de ye hwe ye be bia ye bu ni se se woni adaje a wontimi nye ba yie empempi se ne mafo bu sa be ya wodun abidi kosi abai grosso sebe abai fo ogura najo indi de wakan se woni adaje a wontimi nye ba yie nanso asani trodo mu ade eye se woni adaje a wontimi nya wo ba yie oba wa wo no se woni adaje a wontimi nya ni yie empenfo hwe se ansna be wa kra ba tete no amna duru fie du wotwe no ba ye panimpa enafom wo hia adaje hia mere enti obi wo ho ma woni adaje na me ko ha na me yese no be na krante basa eno hwe ya mse woni adaje a wontimi nya eba yie na emum enye ba yie anasa ba eguru amanfo guru na nadwono eno ho asem beba na emum de me kan se enye woni adaje wontimi nya ba yie na emum se woni adaje a wontimi nya eba yie enene ye de mamu amamra kwanche so ya sembisa ye de mamu ene se kase obi mo rebu anu akese ni a ye kasakwa ne nkyirase ye sen number no 0549646955 0549646955 say WhatsApp na SMS obetimi de aba ye Facebook fan page no so ye teacher Kofi o like ya betimi de umu aye no ato no mo the producer teacher Kofi nyame shira pa amamra kwanche so ni na kwoto me de mosia